kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin ba unang sanhima ulayo pediang ya Artlik City haka arpau terik unailar arjar arpuai na kibru ke bamla bani itu satya ki dei ki ai ki bakamro ba ya ki lightly ki tiar siat malakni na ki pulet kamau ro outpost haka katsan terik unailar arjar arpuai labredno awa amkra haka te geju hi kasngi na kalian ke kenhun ki pulet search and rescue team jong katanat fire and emergency services haka la sngi blai kilayo ban seino ya ki te ki tiar na ka te kawa Habaya keren bad uba JL Kongshay, Assistant General Secretary Kajayau Lajdom Dorbar. Ulaya tu, barkat kum ke jengmi kubor haunong sanhima, nakaliang ke jong hakaban nungkong. Sngaw la ngay, lakadai ke basisha ne namar. Kumno kate kisiti kapoy tang haunong sanhima. Kumno kampoy Shillong Press Club, matcha ki pulet. Hanray kat kum kisiti kapau, bala bread ikusuloy, hajingking umpoliw. Nakaliang kasinong kalaya kendu, habaya day bat kani. Bat ngilay keren ru, bat USP jong ke East Coast Hills District bat kentu ya bakat kum ke jingmi hakilat patai kubor ngimdai ben shim sting ya kani dai tat hanne kasngi baka kubor ka basngau tenat ngelayo haka baka kenhun search and rescue team jong ka Meghalaya Fire and Emergency Services kilawan banwat ya kete kusuloy bat kilayo ro bansai ya baro lai teli kusuloy nakaliang uba kongsay ula ongro baka jingyo bansai biang ya baro lai teli kusuloy na kani ka jaka kanwan ra biang ya ke syongsuk syongsan ha ke jelahi bero kawai Yes, I've done it. These rifles that have gone missing folks being overseas from the police they started off this operation somewhere at 11. Yeah, thank you. Okay, then, thank you. Thank you. Hey, hati-hati iधर में. Get out. Okay, according to the official, one of the riots. Pi kat kum kajeng mi hau nong sanhima hain itayo ke geladam kapalapen atatian nya boro ba kumnu kata kestikan poi tang hau nong sanhima kam sem lapoi sa Shillong Press Club kam sem lapoi sa police department kam bat ya katu kestiru om der ba sain te kalong pendau ingi dei dei baka mi aka kiong ka jingking jong ke jau po liu jau lai dom te ngi kum ka dorwasnong ngi lai sim khia ngi lai song committee asin ban ngi lai song ru menhin wan menir ngila pe ini gaspat hang ngiru ngi idau tenrei bro simit hi ngi phone yo ESP basel ngonga sar kene te kat kum jing ngi hilat patai ku buat te himdai ban sim stengi kene tenrei kat kum ga ngi kum kin nong dorbas nong ni kum ga police department hindi ban le ye kene ngimtip la kadai nemdai tenrei hadu mantang sngi kabangia bat ka police department bat ocean charge tongga lumding jadi jongka maulai police station ila don ringkat angis po buji bat ngasang ke kampung ba khatway buji tika khubur ka basultanat kalong ba kidon kibriu na ki NSRT bat ka jing tailang jong USP jong ki iskasil bat ocean charge jongka maulai police station kilawan ban pendep ini kam dan tika khubur ka basultanat banra ikani kalong ba kom ba kitho city ba ki penhap ha ka jaka bat kita ai ke numbers badai lightly ru pumta ngiyo hi baro lightly tinga kerpat banang ni skmat ngatai ka sarkar bat baro hi ngi kwa banwan ra biang ka syongsuk ke syongsingan ha ka jelahi baro kowe
day manur inum lai banong day kum kita pasang kita markap hani ka jauh lai dom bat ka put mori ila kam long relief kendian bang ngimtip balada ngimwan lada ngimyo gini ngimtip yo dan bawan pat si tengsennya yo dan bawan siam kai ka ban mi nang nesman ndeka kubar ka ba sotan kalong ba mentang ka singila yo bro lai tili kini ki suloi Gigi, di pada itu sebelum ini kita panggil alap kita fat lajong hi, ye ilu tu orang lain kita fat lajong hi ngira sim itu number sebagai registration number. Kita fat lajong ni atau di kudi batu magazine. Di halau dengan tajam siu sain kurma, dan banyak saksi kadang pakai kerja nanti. Bahkan nopo jengi apa? Yang ini senang kamu tam yang aku orang buat senang orang sain asoi di lah. Kini kita lagi bersukai di bawah langsung kita pada ingat saya kemudian di sisa berapa apa pergi anda di batai maki yang begini tang kini lightly nilai lalu di batai maki begini kuli di tang kini hi di kuli arfu Kenapa bukan kami itu? Hah? Kenapa bukan kami itu dia? Kio maki menang pun tahu dah menang tapi orang maki kan hanya yang temu nak hidup itu mo di kio maki mo Undai kari kita kari begini. Semangin dan isu lain tanah kata mo. Dikulis ibu nak saya abang mo. Akan katu mana mo. Kulis ibu. Very good job. So I congratulate them and all of you media personnel. Thank you very much.